Bakabai day berkajingjit kertong jongka member of parliament keba shiteng samoi jongka selong seat keban salong Shen nakaliang ka parti jongka BJP ham a jengkan uba karang ulap pensngo bagi don ki kertong ki babiang banyak khun yak election bagian sa pynmih ya kyrteng andal day por BJP last election also in lang ready banile la don ki kertong tama of course last hour pada kawan ka direction po deliver ini men support ya candidate yang pada political party kembolong any election ni BJP ni perkara but ni community but this time ni nyala MP election kan ni po shalom seat bala da kawan biang ka tu ka jung jong ka center bahkan support biang ye dan ni kawi ka party bat pin. And ultimately we have to abide by direction for central leadership juga mah. Mungkin lah ban pelat yang kata kan. Mungkin kita nak gilap kita tim kita mula ban wap ban survey ban ni. It's up to them dah. Betul. Ka BJP kalau ada nak pergi kertong ke ibiang nak bentar kan ka MP election. Yes. Kita ni candidates babiang. Dah ada kapur. Situ. Way na pi. Tak tahu lah. Ikan meeting dengan saya perkat bahagia ing berkembang. Bentahi bensuong no ba domta donga ni ba kerang ni dong ABC ni empat apa nong eh. Tidak semua ke meeting dengan meeting garai ngumno ke meeting garai gini ya dia wangi kata.